kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ke Sarkar Meghalaya kalapha Pyntip syaka High Commission jong ke Sarkar Bangladesh kebadan New Delhi Halor ke Jinglap ya kawai ke Metïap jong nong song ke Bangladesh na kawai ke Brikwai kebadan hapa upur usam jong ke East Jaiñtia Hills la ban penkin mau bahanin ke sengi ki purit ke East Jaiñtia Hills kila Pyntip bah ke arpu hendri tarik unailar arajar arpu sau kilalap ya kawai ke Metïap kebala put malumala bat andala pej na ke passport baladon hagni ke Met la shem bakadai jong breu balatip kerteng komu Ishaki Ali Khan panna lalap ningkong nya ketika Metïap de kinong song snong jong kathan dona boy kebadan East Jaiñtia Hills ke bala Jaiñtip pat sha ki pulin kajaka badalap ya ke Metïap kadai ke Brikwai ke bajingai tangkumba iwei point san kilometer na khaput India bat Bangladesh upana ude ujo ubreu ubakilat patai kubor na Bangladesh hagini kindiat sngi kilakam bo ula yap na Meghalaya hadin bo ula pet nalaka jongkari banwan se India paruni ubreu udai General Secretary barim ke Bangladesh Chatra League bat kidkhot ke Pirojpur District Awami League ke Awami League kare ke seng jong ke Sheikh Hasina ke wala haban hier suki kum ke menteri rang bado ke Bangladesh haga santrik unailar bat ke balawan ban pet se India USP jong ke East Jaiñtia Hills Giri Prasad ula ong balalap ru ya kawai ke passport Bangladesh kabadannya ke kerteng Ishaki Ali Khan pana na ketika Metïap hadin kani endala pendep ya baro ki jingdon kam ha jaka balalap ya ke Metïap lapin kin riak no ya ke Met se civil hospital cleariat na kebentaban pendep ya ke post mortem Shishu USP ula ong bahadin bala pendep ya ke post mortem labu ya ke Met ha kamra bu Metïap Cleariat Civil Hospital East Jaiñtia Hills na kabenta kajing pinitho bat banwan kam yaka kajing tokit halor kani karang yat syakmat la Pyntip utai uhe pulin menta kasngi uprasat ulaong bagi pulit ke East Jaiñtia Hills kila ai ke jahar halor ke Jinglap ya ketika Metïap nalor kata ulaong baleng ba ke Sarkar jilla la ai Pyntip syaka High Commission ke Sarkar Bangladesh halor ketika Jaiñtia kenang ba na kaliang ke High Commission kan ai Pyntip pat Syaki bahaying hasem jong panna bakin wan ban pej ya ketika Metïap